Nngwe ya mafelo a bojanala a itsegeng mo nageng go thankgolotswe projeke ya dimilione tsa diranta ya lefelo la borobasogo le marobalo a feta 50. Yeah, I think during COVID we learned a lot about Sun City, and coming out of COVID we've seen the demand pick up. We've seen a huge increase in sort of for the vacation club, for the palace, for the whole resort, and particularly on the gaming side as well. Projeke e solofetswe go ungelwa bo radikontraka ba selegae. With the development of this size, we want the economic impetus to flow directly back to the community. Projeke ya Lefika ibile e mo lefelong la ngwao boswa leo le bidiwang Itlholanoga. Re dumela gore gona le cultural village le gore ba ikrile ka mogare ga Sun City, and re le government re tlo dirisana le bona mo gore tlo bereka le bona re tlo dira le di research tsa gore di ka thusa yang batho ba rona ba ileng gore ba teng mo bokone bophirima. Nka itumela ha ka nna Lefika jaaka dina la tsone gore di tshwaraganye batho ba rona ka ikonomi ya rona ka kwano, mme di dire le di create mebereko ka kwano gore bana ba rona ba bereke ka gore ra itse mo nakong naga rona e tsama e lebagana ke botlhoka tiro bo boitshegang. Kago eno ya lefelo leno la borobasogo e tlile go konosediwa le go simolola go dira mo ngwageng o tlang. Sentle English, SABC News, Sun City.